Il-minuta tibda issa. Manuel Pulis, uffiċjal fl-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Manuel, kif beda il-vjaġġ tiegħek fil-mużika? Fil-verità xtaqt li nibda ndoq il-pjano. Imma at the time kont rajtu daqsxejn intimidanti u niftakar meta kont ġejt introduce drums. I took a liking to it, kont kurjuż u dik il-kurżità waslitni biex naħdem ma' ħafna proġetti u bands differenti. Kif imbagħad għamilt it-tranzizzjoni lejn id-dinja tal-marketing mod speċifiku għall-Orkestra Filarmonika ta' Malta? Il-marketing hija xi ħaġa li bdejt nuri interess fiha qisu sentejn tliet snin ilu u niftakar meta l-opportunità ġiet biex nibda naħdem mal-orkestra rajta perfetta. Mużika, marketing, minħabba li għandi il-background tal-music kont qed insib ħafna iktar passjoni mbagħad fid-dinja tal-marketing. Hemm xi avvenimenti notevoli ġejjin mill-orkestra? Aħna programm mimli sal-aħħar ta' Ġulaj fil-verità. Imma next up would be Sesson and Beethoven.